feta le lesi solo o tanga tene na po e fa ama I mali no to malo o nisi fai mai se le I tai tai o se la acha inga o le ni I tuai o lana fio mai pe o na ko no a fio mai la li I a o e fatala no talia Yesu a o yai lo wava no wa pu le taimi ana tamai le u ne eto tangi atu Yesu ma lo fa mai ai talo fai ua e tu ai Ia, oe nei e tuai. Ua lata lona toe e afio mai. Ia o le pese nau wha ingoa ina o Yesu, mai le worship team, o le Christline, ia e amatari nā i le tātou po kalama. Ia I le nei a fiafi le aso na fua, wha mali atu ia o tuai le titi tātou po kalama. Ona tau tomu whai e wha le ia mea o le tātou po kalama. Ia awane I tu iei se motu po se stare koi ngale a. Ia ai talo I le tua ia aufoli le koe moku aku. Ia ai tātou whalangolango I le anganga o le tua. Amen. Ia vi ia le tua le ne fiafi. Ia e mua ona se I le vi inga ma le whaktai mawalunga I le tua. Ilona alofa mnona ngalei. I le ola ma le malosi o lo tātou mau o pe I le aso ma le aso. A taifo I le tua e ala ilona pui poinga I mea tātou te whewa ai. A o tātou soifua ho I le neila lang. Lea ia e whaktai e le tua leo wa sopo mai soutou soifua ma soutou wola. Ia I le ne fiafi lunga o tātou polkalama. Tari tonu ana le eile lofa o le atua, ia se manu e tātou te le whape nei le nea fiafi. Ia I lunga o te penga whailangi. Amen. Le si e vi inga ma le whaptai le atua. Ona o mea sili ua ia whaia mo I tātou. Ia whaptai ho I le atua. Ia ua uma ho I le nei aso I whi au mga ruenga. Le aso mua. Ia pola song fua o le nei wa yaso. Whaktai le tua I lona puipoinga I a te oe a oi whea ngai e mga ruenga I le ngā te leo lungo a wala. Ia tali tono te leo nisio I tātou ia ua mai a ngā ruenga o nei aso. Tali tono fo I e nisio I tātou ia pato a usu I ngā ruenga I le nea fiafi. E paun mea ia talo I le tua ina ia whapena ona ia I lona puipoinga ia te oe. Ia whai ua e whiangai mga luenga I le nea fiafi. Ia le ngate le ia nisi o toua maloro mai whi au mga luenga. Nea so maloro lava le tautua I whi au mga luenga maloro wha tau atai. Ia a wafo le tau singo a inga. Ia patalo watu po kalama o lau po kalama nei. Ia suna fua taitasi o le Jesus is the Answer podcast. Ia mo oe I le ne fiafi. Amen.
Ia whaktai ai le tua. Ia ono never know te tātou maua tātou te whiroa e lunga o tātou pōkalama. Amen. Ia le nei taimi ia o te whaataro whatuai pa ia se o tātou atunu. Mata mai maunga iti, maunga tele se ia o maunga iti. Ia le ngata fo i lea ia o whio i o tāla lei. Sunga i whapea ngainga mo o tau whalitua. Pea lava se mea o tau ngā lulu e ai, tau o suina le ipo le vai o le ola. Ia i le nei la lo langi po le nei kono pero o tātou ia. I whaataro whaatu por kalama ia te o tau le nea fiafi. Ma lo lava le tau ngā tae ma lo fo i le on sae ngā luenga le atua. A tai fo i la o tau no fo talo. Ia le ngā te lea le upo le atua lo o tau la ungaina. Ia ina ia whapena o na tu maul whanau le atua i lona upu. I le ngā te le ia e whai ma so soani le ola au na i le atua ma le rofo i nātu le ola mo le atua o le ia e whatalofa tuai por kalama i la o tu sunga. Whawhia ngainga o tau whatua. Ie whiwhtalo tu foi. Ia e siau tamaka le nganga. Nei tuang sunga whawhia ngainga ia wasli se ta. Ma le whalitua ia tau wai le ne fiafi. Whatalo whatu tātou po kalama mo o roa i le ne fiafi. Ia whaptaia mo le nofo talo. Ia wafo le tātou po kalama e le ngata fo le ia. O le ora ma le manosi. Ia ora o maua pe lo nei tangata ia e maise le paso tātou po kalama le tofine ia fina ia ma le uso po le au auna ia tala nei. Whatai lava ta maa tina ina o lua. Tapua inga le ngate leo la o lua talo. Ma lo le ngalue ngā rwenga le atua ma lo fo leo sa. Talo fo i le atua ia. Po ia tupea le ma losi ma le ola le ngate leo wha ma lo longa. Ia tina po le whalitua fo ia vai le ne fiafi. Ia talo i le atua ina papena o na wha ma lo lo. Ia ti oi fo tina ona o tino tina. Ia te tono le toro tato au nai o le tua pai wawenga le tua manu malo. Amen. Ia whatalo whatua i pol kalama. Ia te orua ngai o matua wha le nganga wasli i se take. Ia marwhatua ia tau wā i se take le nei a fiafi. Ia whatalo whatu fo i nisi fo i o nei o wō au aunga nei o wō whaiwhi au. O lo o whapena o lo tau o suina le ipu vai o le ora. O na o tau sila fia o tau ia. Ma lo lava le ngā luenga. Ma lo fo i le on sa i le ngā luenga le tua. Ia talo pe i le tua ia fua ia tupea le malosi. Ia le ngate lea ia whao le lona whao unga. Ia te o tau awa le upo le tua. Te mitou te tūla ia i le upo lea. Ia patalo whatu pol kalama o le Jesus is the answer. Parkasia i le nea fiafi. Ia whatalo whatu fo i le nea fiafi. Ia o sina si o tātou atunu. Ta māma tina mā tutua. Pea lava le mea o maua mei tātou por kalama. Ia whatalo whatu por kalama mo o tau. Whaptai la o tau no fo talo le ngate leo lo la o tau tapo inga. Ia teime mātou te urufafo tuai mo tātou maota mo tātou lao. Ia a wāle tau tuainga o tātou a inga i ala i ngā luenga. Le ngā te leo tau tuainga o le mālo. Ia le ngā te leo ia o tau tuainga o le whatu a inga. Ia a wāle tau singa o tau. Mālo lava whaataila o tau tapo inga. Te tono la o tau tuainga mo la o tau talo. Ia o lo moa i po mawhanau anui. Ona o tau tapo inga mala o tau talo. Ia whatalo whatuai por kalama o le Jesus is the answer le nea fiafi. Ia mo o tau malawa. Pea lava se mea o mai moa mai le tātou por kalama. Ia whatalo whatu tātou por kalama o le Jesus is the answer. Ia i le nea fiafi mo o tau. Ia se mere sa whatalo nei o tātou a inga mai masani o le tātou por kalama i le nea fiafi. Ma lo lava le
tau atai le nei aso, matalofa atu po kalama ia te outou, tai fo i la outou lango mai le tātou po kalama, whaamanuia tele le tuam, whaatalofa atu tātou po kalama, mo o tou, awane ingalo, ia, share tātou po kalama, tai fo i la outou, whaatanga ino tātou po kalama, mai tono lo maota, malo lawa, o whea lava le mea o e maua mai tātou po kalama i le nefi, ia e le ngatele, ia, o le whaatanga ino o tātou po kalama i te tono o lo platform, ia, i le neia fiafi, ia o lea ia o se whaatalofa le nā mo i tātou le neia fiafi, ia i te tonu le loto ma le anganga, ia o lo manu ia uma o tau le lofa o le atua, amen, ia, ea mai le neiva yaso, ea mai tūranga o le neiva yaso i whi au mga adwenga, amen. Ang sa ime se kau sia kiki ko arka ko. Amen. Ya, te tono ne fiafi ya o tātou po kalama ya, ili umi fo i tātou po kalama ne fiafi. Ya, tātou whalongolongo fo ili upu whasoa ili ne fiafi. Ya, o uma ona saunia mo i tātou ili ne fiafi. Ya, e whai ma rui tau, ya e whai fo i ma sosoani lo tātou wola whaleanganga. A o tātou au na i le tua. Amen. I le ne fiafi. Pe ona whai atu ya. O le tātou po kalama ya. I le ui tātou po kalama ne fiafi. Ya, te tonu le anganga ya o lo manuia umo tau le alofa ma le anga le o le tua. Ya ai wha manuia tele le tua i lau wha alongolongo i le ne fiafi lo na upu. Ya ai le ia matanga ina tātou upa soa le ne fiafi ya o te fi wha talo wha tu le paso tātou po kalama. To fine ya fina i le ne fiafi. Wha tai fina i la ono i la unofo talo ya. Ma le tarusia ina o tātou po kalama i lumo le tua e ala i lo talo. Io lea ia e whatalo whatoi tātou po kalama mo oe le ne fiafi. Amen, ia tātou. O le a tātou o i le upo le tua. Amen. Ia a o le a mataina le tātou upo le tua i le talo. Ona e sa toa le titi mai alfa ingo tātou po kalama. Mo tātou po kalama aere i a mataina le tātou po kalama e mua ona o te talo. O toa o sawa le inunga tātou po kalama. E fiafi ua tuai ili fai se talo e mataina ilo tupo kalama i tau ai po le alma fu anga e fai ma fu e fai ma maleanga e ma motu to e tātou po kalama ma fu anga na ia o tuai me lunga ia o saufa tope ai lunga tātou po e live tātou po kalama ia e li fai se tātou talo lea o le a fai tātou talo ia ona o le a tātou o i le upo le tua na tātou o tātou wha malosi ne fiafi le tua le mātou ta māna a sa hauni lo watali i le ne fiafi e whai mau mea whai ngā ruenga le li e ta mau te talo atu le mana o la wanganga pa ia te wha lango i la wanganga e te wha tautana i a te au e te wha upu i a te au i au upu mai la wawhionga pa ia e te wha manatu e te wha i loa le li ie lau upu i le nefia fi ala i lau wha lango atu le mana o la wanganga pa ia talo atu fo i lau fio wha manuia i wha longo o tangata o le a mawale a vano i wha longo mai i lau upu ia wha penao na luatu lau upu le li ie ma le mana o la wanganga pa ia na ia wha penao na wha malusia se anganga wha malusia fo i se tasi o tau wha vai le ngata i lea lau upu ina ia wha penao na tusuia i se anganga po se loto se tangata o loo tau mawhai e sau tutonu e ofo ina aturo na ola mo o Jesu ke viso
le nei afiafi le li ie. O a fo ini tau mwhainga o te Apollo mo na file tau a leanga ma pa se whaarongo o la whanau. Te tano hake swafa o eske so te fu ai anganga le ma mai nei ma mea pelo te Apollo e tau wha leanga ai le whaarongo o la whanau le nei afiafi lau upu. Ai a wha pena ona pa ula upu se loto po se anganga se tangata i le nei afiafi. Ia awal lau malo le ali i uri ngā luenga lo wantali. Maua se anganga fau mo lau fio. O le vi ingai whaapo i a te oe matu mau pēa i a te oe. Le li i talo atu i lau whaunga i le nefiafi. E ala i lau upu. Ona o Yesu. Amen. Amen. Ia. Vi ia le tua. Tari tonu. Le na tato o i le upu le tua. Ia i le nefiafi. Amen. Ia. Mole mole a wani ngalo sia tato po kalama. I le nefiafi. On sa ni titi mai. Hallelujah. Ya, le tua la tato ono tato upu fa manuia le tua e fiafi e lo fa longo longo i le upu. Amen. Fa le nganga lo fa longo longo i le ne fiafi le upu le tua. Lo watu fo i le upu e fa pe na ona ti ngai lo fina ngalo po lo loto ya talo i le tua ia fa malama tu ya te oilo no upu. Amen. Ya ole tusi ole a maua ile tato upa soa ile ne fiafi po le tato fa malosi ile ne fiafi. Maua maile ile tusi o Roma lona upo tuma lua. Roma lona tuma lua lona fipmoma se tolwa nai fai upu. Ya ole a fai ma le tato upai tau ne fiafi ya e fai ele tato upa malosi. Ya po le apu se fina ngalo le tua mo i tato ile ne fiafi. Our book for our work today is on Romans 12, verse 1 to 3. Amen. Romans 12, verse 1 to 13. So I'm going to read the Samoan and in English while we're reading the Bible tonight. Amen. Yeah, Roma sulma lua fa ipmomua se yo o le tolu. E fa itawina fa apea. O le nei, le au soe o te ai oi atu i ate o tou. Ona o le alofa muti vale o le atua. Ia o tou tu ina atu o tou tino i le atua. O le taulanga ola, ma le paia, ma le malie. O le mea lea e te tau ai ona o tou whaia. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all he has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind he will find acceptable. This is truly the way to worship him. Verse 2. Awa fo'i tau te a miu whaatasi ma le nei lalolangi. Ai peitai, ia li liwina i le toe wha oi i le toe fuata ina o tau loto ina ia o tau su e pe a se fina ngalo le atua o mea ua le lei
Male mali, male atotoa. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Verse 3, paiputolu. A wao le alofa tu no wa tu ina mai ai ia te au. O te whai atu ai ia te oto uma. A wā, aua le whaasili le manatu o se tasi i le mea ua te tau o na manatu ai. A ia mamā le manatu, ia tusa ma le tōwhinga o le whaatotua ua taitasi, ma tofu ai mai le atua. Verse 3 says, because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourself. Evaluation of yourself, measuring yourself by the faith God has given you, us. Amen. Ole tatou autu po le autu o le tatou talangoana nefia fa autu ina i le tatou ufa malosi mo oe ma ule nefia fi ufa pea. O langa tatau o le Kerisiano. Amen. O langa tatau o le Kerisiano. The right way of life of a Christian. Amen. The right way of life of a Christian. Our first point, it says, your body. O lo tino. O le tātou manatu mua mo whapea o lo tino. Your body. O le tusi le tātou whaitau ai le nefiafi. O le whaamalosi anga ma le lapata inga a Paulo i le ekalesia po o tangata whaatuatua, po o tangata whaolaina, o lo i te tonu. Amen. Ana e maua mai ai le tātou point mua, o whaingoa ina o lo tino. Your bodies. Ave lo tino i le tua. Amen. Give God your body. Pai mai le whaamaro si mua a Paulo. Pai mai. O le nei, le au usoe. O te ai o yatu i ate o tau. Ona o le alofa muti vale o le atua. Ia o tau tu ina atu o tau tino i le atua. Amen. Rongo winga. O tātou o tangata Kerisiano ma o tangata whaolaina ma whanau o le atua. Ua whesuia ina o tātou o langa maile o langa tuai na tātou iai. Ile tangata fau. Ua whawhauina e le atua tātou. E ta tau o na ave o tātou tino i le atua. Gave God your body, my body, our body, to worship God. Amen. Ele o le tino la whaale tino, a physical body, but is a spiritual body. O lo tala noa Paulo, i le tino whaale anganga. Amen.
O lo tino whale nganga e tatau ia te oe pe a whai o oe le tangata ua wala a wina e le atua, o oe le tangata ua e talitonu i le atua, o e talia Yesu e avea mau whaola. E tatau ia te oe o na whaonga ina uma mea o lo tino, e te vivi ima e au na ai i le atua. Amen. Vi ia le atua. Ai tātou te lei whaolaina ma tātou o mai i le atua. Sa avea o i tātou ma tangata sa tātou fia i mea o le lalolangi. Sa tātou fia e ave o tātou tino ma whaao ngā o tātou tino i mea o le lalolangi. Sa tātou fia e whaere tu ina naunga o le lalolangi. Whaao ngā o tātou ngutu e tātou te ingu ai le awa. Tātou pe pese ai pese wha lalolangi. Sa tātou tau te tala i upu e le te tau ona tātou tau te tala ai. Sa tātou te talo i tātou tau tala i upu whetu. Upu lau wawale. Upu wha maua lunga. Amen. E o i o tātou ngai o inga wha le tino i teimi sa tātou iai le lalolangi sa le lei. Amen. Sa tātou misa ai. Amen. Sa whao ngāo tātou lima e tātou te whai ai me ne te tau ona tātou whaia. Me tātou te sāwa wali ai. Amen. Ai ina ua tātou mai i le atua. Ua o tātou mai e ofatu o tātou ola i le atua. Ua avea tātou matangata fau. Whai mai ua tu e le atua le loto fau ma le anganga fau i te tonu i a te oe maa. I le taimi e tātou te o mai ai e ave o tātou ola i le atua. Ua avea ai tātou matangata fau. Fau o tātou tino. Fau o tātou mawhau fau. Fau mea uma i tātou te whaia. Ona aisea, ona ua avea tātou ma whanau moni a le atua. Ua e tu ua le tangata tuai. Ma mea tuai o le tino sa e fia ai. Aua e stau e avelo wola i le atua. Ma ua avelo tino i le atua. Le alai whai mai paulo. Whai mai ia ave a toa o tātou tino. E tātou te vivi ai i le atua. Paul said, let them be a living and holy sacrifice. Whai mai paulo, whai mai ona o le alofa muti vale o le atua, ia o tau tu i na atu o tau tino i le atua. Amen. So tātou tangata Kerisiano, tātou o tangata whaolainga, e ta tau o na ave a tō tātou tino i le atua, e whai ei ona vi inga, amen, e whai ei lo na ngā luenga, ma tau tua ai la na ngā luenga. Amen. Give our body to God. Amen. E tau o na whaalea nganga uma o tātou ngai o inga, e whai o tātou tino. Amen. Tau na whao ngalo su i whonga mai lo ngutu sei tūlau. E te vivi i ai le atua. E te mau ai le tau tala loto maualalo. O mea umasau i whafo i lo su i whonga, whafo lo ngutu le teime e tau tala ai, e mau ai le ola. E whao la ina ai se anganga. E whao malo si ai se tangata. Amen. E te vivi i ai fo i le atua. O lima e whao ngā inga. E te wha manuia ai se tangata o lo wha vai. E te wha manuia ai se tangata ua fia ai. E te wha manuia ai se tangata e mao mia se pesosoangi. Amen. O lo savali. E te savali ai. E te tau tua le ngā luenga le atua. E te tā lai le fina ngalo le atua.
E te tau tua ai le ngā luenga ma whaia le ngā luenga le atua. Amen. Let them be a living and a holy sacrifice. Amen. E le mawhai o na wha tātou whaapea ifo o tātou loto mo tātou tangata. Mo tātou mawhau. O tātou o whanau o le atua. O tātou o tangata i tātou te fia i le ori lotu. O tātou o tangata o tā ua o atali ma whawhine i le atua. A o lo o wha ngā pea o tātou tino i mea o le lalorangi. Amen. Vi ia le tua. Ia o tau tu ina atu o tau tino i le atua. E te iloa a o i le temi sui e lo tangata o e sau i le atua. Le temi e ua e sala mō, o e whapea ifo i lo loto, o e le la wawhai meo le la rangi. E le e mau ai se fi le mu. O lo ia te oe le loto sala mō ma ua e sauni e te sau i le atua. Na e sau e ave a toa lo tangata i le atua. O le taimi ai te sala mō ai ma e te sau e ave lo tangata i le atua. E suia e le atua lo mea o lo tino, o lo wanganga, o fau uma mea uma. Amen. Awa e le lof, o lo wanganga tuai ma lo tino tuai. O lo iai me le ma mea mātanga ma me le te tauna iai. E le nofo iai, e le nofo ai, pe ulufia ai, le anganga pa i o le atua ia te oi. Amen. O le anganga pa i o le atua, e nofo i te tono o le anganga ma le loto o le tangata, ua whaafo wina lona o langa, ua whaafo wina mea uma, ua tuina atu ato lona tino i le atua. E whao ngā inga, mo le vi inga, ma le ngā luenga, ma lona ola au auna i le atua. Amen. Karinito mo karinito nom ta upo ono fa upo suiva ma luosfulu. Fai mai, tau tele i loa ea. O lo o tau tino o le malu lea o le anganga pa ia, ua i te tonu i ate o tau. O loo ua ia te o tau mai i le atua, e le a ia foi o tau i ia te o tau, a wā ua whaa tauina o tau i le tau. O le nei, i o tau bibi i atu i le atua, o tau tino ma o tau anganga, o mea a le atua ia. 1 Corinthians 6 verse 19 and 20, it says, Or do you know, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were brought with a price. So glorify God in your body. Amen. O le taimi ai te sau e avero tangata i le atua, ua avea o e matangata fou, ua tuina atu ato toro wanganga molo loto i le atua, e fai mai o le malu o le anganga pa e o le atua, o roo i te tonu i a te oe. E a fio mai le anganga pa ia le atua, i te tonu o se malu e mamama matango fie. Amen. E fai mai foi la, o lo tino ma lo wanganga, e le pule ai oe. Ua pule le atua i a te oe. Pule le atua i lau tino, pule le atua i lau wanganga. Ua uma o na whaatau. Amen.
Ua uma o na whaatawina o tātou tangata. Alenga maliu Yesu ilunga o sātau. E te toni e o tātou wanga sala mo tātou se. Amen. O le ala le nā, e te tauai o na tātou ave atoa o tātou atoa toa, i le atua, ma ia wha mamā o tātou loto, a wā o le malu o le anganga pa ia, o lo tino mo lo anganga. Amen. So every day we gotta make sure to clean yourself. Your spiritual soul, to clean and make sure there's nothing dirty in your soul, because o le ngofoanga ma le malu e aluifo ai le anganga pa i o le atua ia te oe. E te tau o na whapa ia o tātou tino. O ranga pa ia o le tino. Living and holy sacrifice. E te tau o na pa ia o tātou tino. Amen. E te tau o na avea tātou tino ma tino o pa ia. Amen. Once you give your life to God, once you receive Jesus in your heart and be your Lord and your Savior, everything's about you is changing and it's new. Amen. O mea uma o ia te oe, ua whaafauina, ua whaulo tangata, ua whau o manatu. O ranga pa ia o le tino. Whaulo waai, whaulo tautala, whaulo pa'i atu, whaulo savali, whaulo winga. Amen. A living and a holy sacrifice. Your body. Amen. Tia itu ina naunga o le tino i le larangi. O ko inga ngau uma o le tino sa e whaia mua. Ai tere i sau i le atua. Tia i le larangi. Pule i le larangi a sau. O mea uma fo i sa e whaia i le larangi. Awane e toi manatu iai. Awane e toi tepa iai mea mese se ma mea leanga sa e whaia. Ale ua whaafowina o e le atua. Ale ua e sau e au mairo ora i le atua matu ina atu lo wanganga ma lo tino atoa. E te vivi ia i le atua, ma ave lo tangata i le atua. Ua avea oe ma tangata fou. Amen. Aua ne e toe mawhau. Aua fo i nei e fia sawi i mea sa e whaia. No. O mea o le lalo langi sa e le iloa. Sa whapongi sa inga ro tangata e le ti apolo. O mea uma sa e whaia i fia fianga ma tūranga whapenga i lalo langi. E te le isi la fia. Le leanga ma le sise. Aisea. Ona ua whaafia fia le ti apolo lo mawhau. Ma lo waai. Ma lo tino. I mea sise ma mea leanga o le lalo langi. Amen. O lai le taimi e te sauai. Wa e sala mō wa e mana o e toi ofo ina atu lo wola i le atua. Ma ua e tali tonu i le atua, ua na o le atua, ua na o Yesu Keriso, e te maua aile oli ma le fia i le oranga nei. O le taimi na e whaafowina ai lo tangata. Pai mai le tusi. Mea gara kusi. Mai whaauta. Ua mawae mea tuai. Umai ua mawae mea tuai. Whaauta ua whaafawina mea uma. So awarange e koe popoli. O le a foi le vaai mea le lalo langi i ha te oe. O le a foi le fai mai o rou a inga i ha te oe.
Ona le fesuia ingo le olanga ua e sau le atua aua e te popole ai. Tu tino ma mea le lalolangi sa e whaia mo mua kia i le lalolangi. Whaale e kong o se o le matanga kia i le lalolangi. Kalia le lalolangi malako o me whai ai. Ai sau ua whaafo wina oe e le atua. Le alai whai mai ei Paulo. Le wha maalosia Paulo i le ekalesia i Roma. Le mea oro iai au wha tua. Mala au Kerisiano whai mai. Ia o tou tuuina atu o tou tino i le atua o le tauranga ola, male pa ia, male malie, o le mea lea e te tau ai ona o tou whaia. O ai tātou o le whanau o le atua. Tātou o ta ua o le awhawhine ma le atalii o le atua. Amen. Aua fwoi nei a vea le matanga o le oranga sa e whaia. Ma mea e te musu ai e ave a tōtoro tino i le atua. Ave a tōtoro tangata e whaile ngā nuenga le atua. E fia le anganga pa i o le atua i se loto ma se anganga o se tangata e mama. Amen. O tātou o le malu o le anganga pa i o le atua. E te tau o na wha mainga o tātou tangata. E te tau o na lelei o tātou mawhauwhau. E te tau o na whaaofinga o le upo le atua ma whangaina le upo le atua i to tonu o tātou roto mo o tātou anganga. Ina ia whapena o na whio ai le anganga pa i o le atua. Ma whaatumuina ai i tātou. Ma whaamalosia i pe i tātou. Tātou te ngālurue ma whai le ngāluenga le atua. Ma le whaamaoni, ma le whaatotua. Amen. Living and a holy sacrifice. Amen. Whaafaulo tātou mawhauwhau. Amen. E le au ngā fwoi le tātou au mai o tātou tino i le atua. Amba ai mai le atua. O roo maua pēr mea tuai ma mawhauwhau ngā tuai i to tonu o tātou mawhauwhau. A whaulo tangata, whaulo mawhauwhau. Whau me te mawhauwhau ai. Whau me te wa ai ai. Aua ne i ai se awa no o le ti apolo. E whaofi mai ai o na me se. O na upu se. E whaaleanga i lau mawhauwhau. O le au ngāle nā e tātou te whaitau i nā i pēr. Whaitau i nā i pēr le upu o le atua. E whai ma mea tau mawha i o tātou wora whaaleanganga. Le upu o le atua. Amen. Awa a le whanganga o tātou wora whaale le upu o le atua. O whime tātou mai o tātou. Amen. E le mawhai e tātou o na tātou na o le tatalo. Ea e tatau o na tātou whaitau le fionga pa ia le atua. O le mea ai ma le tau mawha le leilea mo le anganga. O lo tau mawhai ma ngā lala ina ia ola ma mautu ma mauaa rona ola wha le anganga. A ola le teime tau mawhai ele ti apolo e tau le petia ma tau mawhai e sau au mai me se wha se ina ai lo mawhau. E le mau ai se avanoa ti apolo ma e le mawhai lava ti apolo. Ona tau mawhai e se i atu ai sea. Ona ua tumu lo wanganga i le upu o le atua. Whanga ina ai lo tangata. We must read the word of God. If you want to give all your body to God, if you want to serve God with all your heart, you have to read the Bible of God. You have to read the word of God so you can be strong in the spirit. So when the devil tries to come and pull you out, he cannot do anything because you are covered with the blood of Jesus because of the word of God that you be reading to fit your spirit every day of your life.
It's the same as when you're hungry. When you're hungry, if you don't eat the whole day, you get hungry. Amen. So you have to go buy something to eat to fill yourself. Uh, because you're hungry. Same as the spirit of God, your spiritual life. The only way for you to become strong with God and to be your spirit to be strong and be holy is to read the Bible. Fafanga tino ile upo le tua. Amen. Ai fie fafanga tino ile tua le tino I mea ai. E te tau foi ona e fie fafanga wanganga. Ile upo le tua. Lazy there, man. This is why sometimes we get easily fall because we don't hardly read the word of God. But the word of God is make your body stronger, make your spirit stronger. Amen. Fa malosia ilo tino, malo mafau fau le upo le tua, ele ngate le o lo wanganga. Amen. O mea uma I te mawhauwhau iai, o mea uma sau I lo mawhauwhau, na o mea le lei, aisea. Patungu ina oe le upo le atua. Wo wha malama ina le anganga pa ia lo tangata, I le upo le atua. Amen. Wha fau o tātou manatu, e le ngata I o tātou manatu, o tātou loto. For my polo renewing of your mind and heart. For my polo ile fai upo lua, le tātou tu sve mai. Awa foi to tia mio fa tasi male nei la lang. Ai pe ile toe o tau la le fina ngalo le atua. O mea wale lei male malie male atoto. Paul say, don't copy the behavior and customs of this world. Amen. Awangi o kako copy fua ma fai fua mea le lalo rangi. Ai a kako copy. I custom ole spiritual. Mea faleanganga. Ia kako fia. Le kako fia ren kako fia I fai mea le lalo rangi. Le lai kau hoi lai ake o eri ka ngaka ua whafowinga. Ka ngaka o suia e lea kua leo. E kau hoi lang kako fia e whai mea wha lea nganga. Don't copy the behavior and custom of this world. Amen. But let God transform you into a new person by changing the way you think. E ta tau o na sui o tātou mawhauwhau. Sui o tātou loto. Amen. Aisea. A foi o no tātou o tangata whaolaina. O tātou o tangata o tā ua whanau le atua. Le ua ola Yesu I te tonu I o tātou loto mo tātou anganga. So e ta tau la I a te oe mau. O na suia o tātou mawhauwhau. Mo tātou loto. I mea whaaleanganga. Amen. We need to bring up our spiritual thinking. The way we do our stuff, we have to do it from the Spirit of God. In a spiritual way. Amen. Awa nei whaale tino o tātou mawhauwhau. Awa nei whaale tino o tātou loto. Ai e whape nā o na whaale a ngangaro mawhauwhau. Mo tātou loto. I mea umai tātou te whaia. Amen.
A e matamata mai fo i le nei taimi po se taimi e te mai mo mai ai ni tātou pokalama. A wha le tino rau wha longo. I le upu i le nea fiafi. E wha le tino ho i mea e atu i rau mapau wha. If you watching this program tonight, if wha ngā ai lo wha longo wha leanganga. E ke malama i le upu, ma e ke kalia fo i le upu le atua i tono rau roto. Malo wanganga ato, malo loto ato, malo fia ato. Amen. Ia mamale mafau, mamale loto. Awane o tātou wa miu whaatasi ma le larorangi. Tu o larorangi ia. Tu o le larorangi e whai meo le larorangi. A o oe le tangata whaoraina, ma oe le tangata wawara awina. Awane e te wa ai tua I mea le larorangi, fifianga o larorangi. Amen. But don't forget, ia e maua le alofa. Nei o tātou a inga, ma o tātou wō, ma e tātou te alo lofa ai o loo whapena, o loo fia I mea o le larorangi, ona o le tuina naunga. Ia tātou alo lofa. Amen. Let's pray for our family, our friends, and our people that still lost. Pray for them. Don't point any finger. Just because we change our life, just because we give our life to God and we know the word of God and we are on a different side from the world, doesn't mean that we're gonna turn our back to our families and our friends that are still out there, that are still lost. Amen. Pray for them. Show them love. Show them how good God is. Show them how Jesus is in your life. Let them know that Jesus, amen, Jesus that saved you and me, e o iai le fia ma le oli e whaapapau. Aua ne I o tātou furi tua mai o tātou ainga. Aua ne I o tātou whapea ifo o sili atu I tātou nei o nei lo o tātou ainga mawo o lo o lei loa I lalang. Talk to them. Show them how good God is. Talk to that person. Talk to that man. Talk to that woman. O ngā ruenga ngā o le tino, whaalea nganga ua ave I le tua. Amen. O ro ngā ruenga ngā o le ngā o le tino, le wha marosi mai ei paulo I le ekalesia I Roma, ia tuina ato o tau tino I le atua, ia whaia, whai mai, tuina atu o tau tino I le atua, o le tauranga ora, ma le paia, ma le marie, o le mea lea e te tau ai, o tau whaia. Aua nei o tātou mai ame o tātou tino I le atua ma o tātou anganga. Ai le eise ngā luenga tātou te whaia. Amen. E rei whapea mai paulo e ave o kako kingo a koa I le atua. O ngā kako ngofo I la ia. No. Whai le ngā luenga le atua. Wha o ngāro tino e wha ngai o I le ngā luenga le atua. O lo walofa nei o tātou a inga, nei o tātou wō, lo o le ilo roa, ma le malama ona o le tuina naunga o le oranga mpifianga o le oranga. Ma le tari tonu. O raunga nuenga, o le whaani o roa lofa, o le whaani o le alofa o Yesu, ma whaai noa ai, o lo o maua pelo no tātou awanoa I le sātau. Whapei o na suia e le atua lo oranga. E mawhai fo I le atua o na sui le oranga, o leisi tangata, o lo o lei loa, I mea pong sa o le larulang. Amen.
O le ngā luenga o tatou tino. O le whaonga e o tuina atu I le atua. So love our family. Show love to our families and friends that are still out there in the world. Amen. And go easy on them. Don't go too hard. Amen. Inga ua sau Yesu e sui lo o langa Ina ua sau le atua e musu mai ia te oe. Pawa. Sau roa. E alu waku le nganga pa I o le atua ia te oe. E suia lo o langa. E le suia e au lo o langa. E le o sau malosi ngo suia ai lo utangata. Lo o langa. O le nganga pa I o le atua. Sau la le nganga pa ia le atua ia te oe. E musu ma suia lo o langa. E le sau le nganga pa ia e mai ake oe. No. That will never happen. Amen. It will never happen. The Holy Spirit that came and speak to me, that changed my life. Sa sau malona leo matangofie, malonga leo maru, malonga musu, e te whaalongo ifo I lo mawhauwhau malo tino. Le pa I mai o le nganga pa I o le atua, le suinga o lo langa. And that's the same way when we go to spread the word of God, when we come and use our body to go spread the word of God to our friends and our family and people of the world that are lost, amen, go easy. Musu. Amen. Let them know about Jesus. Amen. Ai aua le aluak. Se ko le mea. Se le mea. Don't do that. You're going to go to hell. That's not the way you go spread the word of God. That's not how you go tell your families that are lost. To let them know about God. That's not how you do it. The world we're living in right now is different. It's not the same no more. That kind of tone, that kind of way that you spread the word from God like 45 years ago is not working at this time of life. Everything is changing. Amen. The key things that we need us Christians to think about when we go spread the word of God is a soul to come back to Jesus. Amen. O le mea tatau o na tātou mawhau ai tātou tangata Kerisiano, pe a tātou ue tā lai le whina ngano o le atua, o se anganga ina ia manu malo mo le atua. Amen. E le maua se anganga, I se tangata e no atu e tā lai le whina ngano le atua. E no atu e tā lai. Ma whai lo atu le upu le atua. E pei pei sa wā. Le tā lai atu le upu le atua. No, it's not. That's not. That kind of way. Ngā yaso ala. Wasongi. Ele koe work ko inga mea ngā. People nowadays, everybody, a small little word that you say, e ki ngā yo lako loko. People's heart nowadays is so sensitive. So we have to be careful. I'm not trying to ngale kam fai
Ia fo ingale ia suia ia mo ia fo ingale ia fo ingale fa peles ka ngaka no. Ah, o le winga o le mea mafuanga leo te whai because I have the hate in my heart when people come to me and try to force me to change my life, try to tell me what I do is not good. There was a hate in my heart. So if I felt that time, and I know for sure if I go through the same thing that person did to me, the way he preached the word, the way he say, and the way he spread the word of God to me, and if I come and do the same thing to you, I 100% know that you were never going to accept the word of God that I spread to you to share for you so you can change your life. If I do the same way that this person did to me when I was outside the world. Amen. But when the Holy Spirit came and changed my life, ah, o nga ka maileo a sa whaalongo ai, sa mawhai ei o na suia o oranga. Amen. Your body. Whao ngā inga o tātou tino. Ah, ile ngā luenga le tua. Amen. Ia tele ni a nganga. E manu mālo, ona o le ngā luenga o lo tino o lo whai, e te au nei i le atua, ma whai alo na ngā luenga. Amen. Aua ne i whaale tonu se a nganga i au ngā luenga e whai. Aua ne ti ngā se a nganga po se loto se tangata, ona o lo tala inga o lo whai. Amen. Mana tua, o lea nganga e fia manu mālo. Aua ne i o tātou tau mawhai, e fosi le tangata. No lo moli mau le upo. Ah, whai mai toto, whaasusu, and then leave it alone. Let the tree grow by itself from God. Amen. Yep, that's our point number one. Our second point is a warning for the saved. Warning for the saved. La patainga mo e ua whaaolaina. Amen. Whamai whai upatol, whamai paulo. Ire kalesia, whamai. A wā o le alofa tu noa o tu ina mai i ai i a te au. O te whai atu ai i a te o tau uma. Aua le whaasili, le manatu o se tasi i le mea, o a tatau o na manatu ai. That's the warning. Lapata inga nā paulo. A ia mamā le manatu, ia tusa ma le tō whinga o le whaatua o a taitasi matofu ai, mai le atua. Paul says on verse 3, it says, because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Amen. Le wa au mai e Paulo ma wha i loa e Paulo. Le se la pata inga i le au whaolaina. Po le ka le sia. Ina ia lātou nofo whaau tau tai. Ma ia lātou nofo sau niuni ai. Ma ia lātou loa ai le mea ma le awara le tau o na whai. A wale atua malona ngāruenga. Ma le ora au auna i le atua. Amen. Whai mai, I give each of you this morning. Don't think you better than you really are. Be honest in your evaluation of yourself, measuring yourselves by the faith God has given to us. Awa ne ifa sili so manatu.
i le manatu moni ua ia te oe. Meaning, aua le manatu whaamauarunga. O le ua whai Paulo, whaailoe Paulo i le Kerisia. Kusa o la ua whai a kua Paulo, aua nge i ai se si e maua i se mangaku whaamauarunga. Amen. Aua nei e manatu whaamauarunga. Tele o i tātou. Pai mai o tātou o tangata o le atua. Pai mai o tātou o tangata ua malama i le upu. O tātou o tangata whaolaina. Pa ia, e are kai me whaamauarunga ai. Amen. Whaamauarunga. Pai mai Paulo. Aua ne i o tātou whaasirisili o tātou manatu. E ile kaimi e kaimi ya ke oire mea ngau e manga oe. E sili a me ke whaia. A whai po i o manga koe ke manga o sili o manga. Ke manga o sili me ke whaia ke manga o i sili aku lau manga ku. Mano i loa i lesi kangaka au aunga. Amen. Don't think you are better than you really are. Aua le whaapea ua sili lau poko. O nga e whaapea i la ia ua e sila fia mea uma. O mea uma ke whaia. E ao o nga o kou agree mai uma. Aisea, o nga leia ke oe le poko ma le mawalunga o le akamai. O lo tupu pe mea ngai te tono. Lisi le mea o lo tupu tono ngā nuenga le atua. Tele na wha sili e au na le e sili atu o na poto ma sili atu le tele o na mea e maua. Not your appearance. Amen. Ele o mea e te maua, ma le poto ma le ata mai ma mea o maua i au lima. E wa ai e le atua i a te oe. Po le a le sili o lo wata mai, po le a le poto i a te oe, po le a le tamau a inga wa e maua. E le fia wa ai le atua i mea na. O mea i o lo o whapape nā, o lo o la patai mai ai Paulo i le Kerisia i Roma. Aua le manatu whaamauarunga. Aua ne manatu ua e poto o na e whaapea la ia o sili a oi i mea uma. Aua ne i whaapea ua le leila o ngā luenga ma te leo tupe o na e whaapea la ia o sili a oi i mea uma. Aua ne e whaapea ua tele mea mana nai o e maua na e whaapea la ia o sili ho ia oi i mea uma. E lewa aile atua i mea te whaia. Ngai whai mai le tusi. E le o ngā nuenga ina ia mita se tangata. A le usi tai ma le wha maoni. O le mea sili le nā e fia wa ai ai le atua. Amen. Ia mamao tātou manatu. Ia mamā mea tātou te whaia. O le ale wala awina ua wala awina ai oe le atua e te ngalue i lana ngā luenga ma mea te whaia. Ia mamā mea uma i lau mawhauwhau. Whaia uma mea uma ma le loto mamā. Mamā uma natu. Mamā ho winga e whai. Mamā ho upu e te tautala ai. Amen. Awane i o tātou maua le loto whaamolunga. O a mea ua whaamanuia i le atua o tātou tangata. Ia tātou bibi i ai i le atua. Ma ave ai i le atua le vi inga. Ma ave ai i le atua le whaatai. Ma le whaanetanga. Aisea. Awa o le atua na fua ina mai ia i tātou manuia.
o lo e manuia ma e sapi ai i le ni o langa o lo tatou wola ai. Don't forget everything that you have. It's all because of God. It's not because of you, of your, your wisdom. O le lei o lo ngā ruenga, o lo poto, o mea le lei e te whaia. No, na maua mea umaro ia te oe ona o Yesu, ona o le atua. Whaamangianga le atua. Amen. So Paul warned the believers and the church, to don't think that you are better. Amen. Ia awangi e whaapea wa sili fo oi. Humble. Amen. Be humble. Amen. Le te titi umar tātou whaasoa. Our third point, it says, alofa i au pili. Love your enemies. Ouch. Our third point, it says, love your enemies. Alofa i au pili. Luka e ongo, pai upa lusful fitu, ma lusful malvalu. Pai mai, a o tau, a o te whai atu i a te o tau, o e whaalongo mai, ia alofa atu i e o whai o tau, mō la tau whili. Ia angalelei atu i e ita mai i a te ita tau. Oi, ita mai i a te o tau. Ia o tau whaamanuia atu i e whetuu mai i a te o tau. Ia o tau te talo foi mo e tua ai fua mai i a te o tau. Amen. Love your enemies. Luke chapter 6, verse 27 to 28, he says, but I say to you who hear, love your enemies. Do good to those who hate you. Wake up, Fifi. Bless those who curse you. Pray for those who abuse you. Amen. Fai mai. Yeah. Rofa eu fili. Fai mai. Ia fa atu e o fai o tau mō rāngu fili. Ia le lei. Atu i e i tamai i a te o tau. Ia o tau whaamanuia atu i e whetu. Rongo winga. O le mea mua. Ia e alofa i lau fili. Mea rongo lua. Ia e anga le lei atu. I e whiika mai i a te oe. Mea rongo. I e whaamanguia aku i e wheko mai i a te oe. Le mea rongo wha. Mai ia e ta talo mo e kua ia fua oe. Amen. First, you gotta love your enemies. Second, do good things to those who hate you. 3, bless those who curse you. And 4, pray for those who abuse you. So le fasili. O le a le whai ngō fie, po le whai ngata, e te mawhai ai ona e alofa ai i o fili. E te mawhai ai ona e tataro moro o fili. E te mawhai ai ona e whaamanuia atu i e whetu mai i a te oe.
O le a fai ngō fie, po le a foi le fai ngā tā ia te o e te mawhai ai o nei whaia. How easy or difficult is it for you to love your enemies? That's our question. And if you ask me, oh Lord, I'm telling you. Oh Jesus Christ, I'm telling you right now. It is not easy. And it's so hard. Amen. It's a hard things to do, and it's not easy things to do. Amen. E le whai ngō fie, e le whai ngā kā, e le whai ngō fie. Ai whai ngā kā foi. Amen. Ai sea, a foi a ho i ngā ho le loto ti ngā i a te oi. A o ngā whai e se tangata se me se me se i a te oe, po so wata lii, po so wafafine, po o rau tōrua. E ho o ia ke oe le ika. Amen. E ho o ia ke oe le ita. E le whai ngō fie. E whai ngā kā. E le ai masesi o kā kou e whai ngā alo whanga mai ni me lea. A whai e ke ngofo mai whaalongolongo mai le afi nge, ai ke whaapea mai ke mawhaia o ngā e whaia. Mai le whai ngā kā o ia oi, amu ia oi. Amen. Ke o whai aku la whaapea le au le whaamangalo i ngai le kangaka, o le a o le whaamanguia i le kangaka, pe o ke kakaro, no. But what I'm trying to say is, at that time, le keimi e kupu ai, le kaiminga. E reise si o ka koe vai a ko fai mese se ka ngaka i a ki ui. Pe fai se mese, pe fai ka ngaka se mese i loko rua polo whanga. Nga e kukua la e whapea. Nga e kukua la ia mai whapea ifo. Nga e whai aku ki whaamanga lo inga oe lau. Longo inga o oe au le koa pe a whai ki whai nga e whai era ngā mea. Amen. Iau wane mea mo ia. A o vai aku ka ngaka e whai se mese se i loko rua. Po ra ua finge. Pe sau e whai se mea i a kia. There is no way I'm going to just stand there. Amen. A fo ia ho o inga la ngonga le tu ngā o le ti ngā o rou loto. O le whai ngā kai o ngā e. Ngā e whai ia le wha maa ngalo le whai mai e Yesu. Ia ifo. Ia Yesu. Mea Yesu. A po mai ni si ala whau ko o ia ni si ala whau. But I say to you who hear, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who abuse you. Amen. Ai te ilo. E tātou te mawhaia o na whaia le whaamanga ronga. Ma le whaamanuianga. Ma le tatalo mō tangata nei. Ina ua tātou a vea i tātou tangata. Ua iai le nganga pa ia o le atua i tutono o tātou roto mō tātou nganga. Ma ua fio ai le malamalama o Yesu ia i tātou oranga. Ma ua tātou malamalama i le upo le atua. And that is the only way for us to do this. O le tangata ua malamalama le upo. Tangata ua iloa Yesu. O le tangata ua malamalama i le manaonga, ma le whetalainga, ma le ora i te tau, ona ora i le tangata Kerisiano. Ona o le whetalainga a Yesu mo i tātou. Amen.
A o lai na whaalea nganga o tātou manatu mo tātou me whai. E tātou te iloa, paatino le mana onga, ma whautuanga a Yesu Keriso, e te tau o na ola ai le tangata Kerisiano. Amen. The only person, na le tasi lava le tangata nga sao mai le mele, wa na o Yesu Keriso. Tātou wa ai, ma tātou mawhau, i la ngona ngā o ai Yesu. I le ti ngā ma le whai ngā tā, ngā o ai Yesu. I sau Yesu whai mai. But I say this to who here? O e whaalongo mai. O e mau. Whai mai Yesu, i e alofa, i au whiri. Whai me le lei mo e ita mai ia te oe. Whaamanuia i e, o lo whetu mai ia te oe. Te taro mo e, o lo o tua ia fua oe. Aba ai e lan tangata e whaalongo rongo ai la ni tangata i whengale i lau whaalongo whaale tinu. E te le mawhaia o na e whaia. Ai a whaalea nganga lo whaalongo ma lo waai ma lo i loa le whina ngalo o le atua. E mala malama lo tangata. Amen. E mala malama lo tangata. Tatoa ai a Yesu. Nga ia uia wala whaingata. Tele upu matala na whai ai. Na tua ina fua. Leise anga sala. Leise me se nga whai. Sa whasia matu i momo inga no na tino. Le aise anga sala, le aise se. Aia, sa ia alofa pea mo oe ma. Amen. Sa ia ono sai, ono olona alofa ia te oe maau le tangata anga sala, ma le tangata se, ma le tangata wha le tonu, ma le tangata le a mio tonu, ma le tangata foi ai le oranga, ma le tangata pepelo, ma le tangata ngaoi, ma le tangata i le fia i le tua. Tātou uma. Sa ia alofa ai, ma tau ave inga o tātou wha le tonu, i lunga o le sa tau. Whai mai le Isaia 5:3 whai upo 5. Mai a ua manua o ia ona o ata tau soli tulafono. Ua momo o ia ona o ata tau a mio leanga. O lea o a fie muai ta tau sai ona lea. O na whala palawa foi, malo lo ai ta tau. Hallelujah. Isaiah chapter 53, verse 5. Jesus says, but he was pierced for our transgression. He was cursed for our iniquity. The punishment that brought us peace was on him. And by his wound, we are healed. Hallelujah. Amen. Whale tonu na alu ma Yesu. Whai mai Yesu ia te oe le tangata whaoraina. Mahau le tangata whaoraina. Ia tātou whapena o na tātou alolofa i o tātou whili. Whaamanuia i e o lo whapena o lo whetuu ia i tātou. E le te tau se tangata Kerisiano. Se tangata ua tautua i le atua. O se tangata ua
Whapena o whaonga inga ma wala awina e le atua. I lona fina ngalo e whai lona ngaluenga ma lona fina ngalo o na whetuu se tangata. You are not a daughter or a son of God if you cursing somebody. Even though if it's right or wrong, if you curse somebody, you the Christian, you that watching me right now, that you so-called you're the man of God and the woman of God. If you curse someone, you are not a man or a daughter of God. Because why Jesus said, love your enemy. Amen. Jesus said, love your enemy. Alofa iofili. Amen. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. So pe fe ko mai a o e kangaka. Pe fai mai a kala kangaka ia ki oe. Ia e maua le roto o no sai. Ia e maua le malama o le fina ngalo le atua i lo roto. Ia e fai keke ma ia te oe le arofa o Yesu Keriso. Ia awai ne e te tau mawhai e te tau masui. Pe e te mana o te ora se leanga i se tangata. Na whai mai ia te oe. Pe te whetu ua fo i se tangata. Amen. You can't go to church and worship God. And worship God with the mouth that you curse somebody else. Amen. Ele mawhai e tātou o na tātou whapea mai e tātou o tātou o tangata e bibi i le atua. At the same time, o ro ngutu le nā e te bibi i le atua o e whetu ai i tangata. Ai le tatau i a te oe, ona e tau masui, e le tatau i a te oe, ona e toi whetu se tangata. Ua whetu uina oe, pe whetu se tangata ua e hitai. I've seen that a lot on social media. I see that a lot on social media, especially what's going on right now in the politics. When the other side get mad, cursing the other side, they curse each other. Amen. Wheko e lesi. Wa maua le ti ngao le loto. Wa le iloa ava. Wa le isi e tau maua lalo se loto. Do you know what the things that I don't like? I watch one of the program. I'm not going to say the name, but I watch one of the program, one of the guy. He was upset because of the other side. Amen. Because of the other side, it was blaming the prime minister and talk bad about minister. And then I hear him curse whoever was saying all that to the prime minister. And you know what these persons say? Instead of cursing the person that he was cursing the kids, the children. And that didn't sit well on me. That didn't sit well on me. I pray for this person. I ask God to please remove that curse. It doesn't matter whatever that person did. You don't have. If you are a Christian and you curse somebody, it's not sit well in front of God. Why kids? Why our children? Why will you say, yo oi lo whangau le mālaia?
Why? Why? I se ame o e koe kaui ai le leanga i le leanga. Se ame o e koe kaui ai. Ah. Le curse inga ka. I say fai fo, I say fai inga ka ngaka. Just one, but not the children. E ke malama lama ea. Ah. O whanau la iti. The children is Jesus' favorite people. E ke malama lama ea. O Yesu e fia I whanau iti. A lewa e whiku. Amen. I felt so bad. I was like, oh my gosh. Wo o ngai ka maiki wa halu ai whiku. And the kids didn't have nothing to do with it. Arefa mai tusi. Bless those who curse you. My brother. A wane ingaro. O le taimi a te whetu ua I se tangata o lo wanga sala te le na I lumo le tua. It doesn't matter if you're right or that person is right or wrong, but if you curse him or curse whoever, o lo wanga sala te le na I lumo le tua. Pe ki Kerisiano pe o se tangata te malama I le atua. E te tautua I le ngā luenga le atua. E whetu ua se tangata. E le o oe o se tangata Kerisiano. Amen. E le o oe o se tangata te malama I le tuspa ia le atua. E le o oe se tangata e malama I le fina ngalo a Yesu Keriso. Ia tatou maua le onsa. Pe se pe le anga pe sao pe a ongosai. Ongosai oe le tangata Kerisiano ma le tangata whaorainga. O a tala upu e whai mai e le larorangi ia te oe. Ia e maua le ongosai. Alofa pea iai. Whaahani ai pea le alofa. Aisea, onga o le whetalainga ngā mana o Yesu ia te oe le tangata whaolainga. Maha o le tangata whaolainga ia tātou whaia olea. Ia lofa I o tātou whili. Ia whaamanuia I e whetuu ia te oe mao. Ia tātou wanga le lei I e o lo tua ina I tātou. Tua ina fua I tātou ma ta talo mo I nātou. Ma ia tātou alo lofa I e anga le anga mai. O le loto ma le fina ngalo na o Yesu Keriso. Na o ai e tātou tangata whaolaina. Tangata Kerisiano. Amen. Me munmuri. Whaamanuia I e whaasawa. Rama sunma lua, whaipo sunma wha. Whai mai, ia whaamanuia atu I e whaasawa mai ia te o tou. Ia whaamanuia lava ai aua le whetu. Bless those who persecute you. Bless and do not. Amen. Whaamanuia I e whaasawa mai ia te I tātou. Aua le tuai le leanga I le leanga. Verse 17, it says, aua le tuai tu le leanga I te tasi. Ia sauni uni mea e tusa I luma o tangata umalava. Oe le tangata Kerisiano, o au le tangata Kerisiano. O oe le tangata o lo whaonga inga ngā nuenga le atua. Aua nei o tātou tua ia le leanga I le leanga. Do not repay anyone's evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Amen. Aua ne o tātou tau masui. Pai upa suma le iwa whai mai le au pe le aua le tau atu masui. Ia o tau tu atu I le toa sā a wā ua tu sia. Ua whaapea mai le alii. O ia te au le taui masui o te tau ia tuai.
So o ele tangata Kerisiano, o a ole tangata Kerisiano, o ele tangata whaoraina, o a ole tangata whaoraina, ia awa ne i o tātou tau masui. Ele oni o tātou ngā luenga o le tātou tau masui. Amen. O a mea tangata e whai mai a te oe. O mea leanga ma me se se, toa inga leanga ma toa inga se se, ma mea lātou te whai a te oe. Awa ne e tau masui ai. Whai mai o lea tua, o ia lea na te tau masui. Amen. Meaning, put it in other words, God have our back. Whatever people do to you, don't forget that you're the man, you're the son and the daughter of God. So God will help you. God will always next to you, and He, Amen. And He, God, Jesus, will revenge to those people. Not you. That's not our job. O le tātou ngā ruenga, i tātou maua le onsai, i tātou maua le malama, i tātou sitai le atua, ma i tātou whaalongo i a Yesu Keriso, ma whaia le fina ngalo i Yesu Keriso. A o atua, o ia le nā e tau masui atu, i tangata o loo tau mawhai e tau masui mai a te oe. Do not take revenge, my dear friends, but leave rooms for God's wrath. For it is written, it is mine to revenge. It is God to revenge. Not you, not me. I will repay, say the Lord. Amen. Fai mai le fai pafanga ma whaahinu. Amen. Pafanga ma whaahinu. Verse 20, fai po los fulu fai mai o le nei. A matela ina le ua ita mai ia te oe. Pafanga ia te ia. A fia inu o ia. A watu ia te ia e inu ai. A wā o le a mio whaapea. E wha fau pu e ai mala o i malala ola i lunga o lona uru. Amen. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coal on his head. Pa upo lusu matasi ona umai leo tato fa so le nefia. Ia e fa ato ilaloina le leanga i le lei. Amen. Aua le fa ato ilaloina oe i le leanga. A ia fa ato ilaloina le leanga i le lei. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Le tatou a inga i le nea fiafio le Jesus is the Enter podcast. O le o langa le nai te tau o na o rai le Kerisiano. O le o ngai o inga na o lo tino. E te tau o e ave i le atua. O langa te tau o le Kerisiano. The right way of life of a Christian. Amen. A vea le upu le nea fiafi whaima wha aora ora i lo o langa maro nganga i le nea fiafi. Wha au ngāo tātou tino. Ua uma o na whilu ia i e le atua. Ua tiai o tātou tino tuai. Au whapena u whapowina o tātou nganga mo tātou tino. Tu uina atu i le atua.
Ia whai e le tauranga ora, ma le paia, ma le mālie. Awa o mea ia e te tau ai o na outou na tātou whaia. Amen. Aua nei a veo tātou tino. I mea o le lalolangi. Whai ai mea o le lalolangi. Ia a veo tātou tino. I le tua le tino ma tua le anganga. E tātou te avatu i le atua. E tātou te vivii ma whawhetai ai le atua. Ma whaia ai le fina ngalo le atua. Ma lona ngā ruenga. Ia tātou maua le ongosai. Ia tātou maua le file mu. Ia tātou alolofa i e o wheitai mai ia te oe. Ia tātou alolofa i e o whai tātou mō lātou fili. Ia tātou alolofa atu i e o whetu mai. Ia tātou tatalo i e o tu tauina fua i tātou. Alofa i e o whai me se mai. O le Olaga tatau le nā o le tangata Kerisiano. Le nei afiafi. O le tātou upa malosi nā i le nei afiafi. Talo i le anganga pa i o le atua i anga lue atu le anganga pa i o le atua e wha malama i lau loto. Ma lau fina ngalo lo na upu i le nei afiafi. Vi ia le atua whaptai ta ma, whaptai e suke viso, whaptai anganga pa ia. I lona petalai le nei afiafi. O lea, i e whaamanu e te le lava le atua. I le nei afiafi. I le suafa o Yesu. Amen, amen. Yeah. God bless you. Whaamanu ia le atua ia te oe le nei afiafi. Tari tonu ia o le tātou pokalama nā mo oe maa o le nei afiafi. Ia o le upu foi nā o le atua. Uma o na lau o na whaasoa i le nei afiafi. Ia ia tu mau i le atua lona vi inga. Amen. Talo i le atua ia pape nā o na whaamanuia lo loto ma e te lia lona upu i le nei afiafi. Ina ia pape nā o na ave lo tino a toa, tu ina atu lo tino a toa i le atua. Amen. O le whaamanuia. Te le lava le atua i le nei afiafi. Tai la o tau whaatasi mai lunga o tātou pokalama. Whaamanuia te le lava le atua. Ia awane i ngalo le tātou folfolanga, le tātou pokalama i le astofi, le teimi masani o le valu, i le astofi, pea o tuai le ola ma le manosi, ia whaamanuia tele lama le tua, ia te oe le nea fiafi, tai lo whaamalosi mai lunga o tātou pokalama, ia Samoa, tele maloti te, ale o TJ o Jofi, le Jofi, le ngao Jofi po o pia le mo ia to pokalama na ne fiafi ia le malta to pokalama ia e moli atu tai ia malfa malo i tato a inga wo mai masani o fa pena o mai mo mai pere nei lungo tato pokalama tai le whatanga ina o tātou pokalama i tūlunga o lo te penga whailangi, lungo tono lo maota po whilawa le mea o e maua mai tātou pokalama, whamanua tele le atua i a te o tau le nea fiafi. Ia vea fwoi nei taimi au te whatou whātuai le paso le tātou pokalama, ia i le tō fine i a fina, ia i le nea fiafi. Oi o kamaro moe, skamo moe, mau so. Ia, halo lavali ile pakasi mai lunga ka kupu kalama ia ngale wo sa ia lo wo mai eta tu pokalama al pau mi nga wo mo kong me al wa nga mu ya kama nga ho nga ya kong ya nga ya ya malo au so fa te al tasi mai lunga ka kupu alo fa tu le mai fa ya talfu ya le nga ya a pese utinga ya tuli ne fiafi ia moli atolo faanga o tātou pokalama ia molo o auna ia ile ne fiafi ia tātou feiloai ia ila stofi ia ile tūlai valu ia o toi le ola ma le malosi
Ia ne fiafi ia manuia malolongo ne fiafi manuia foi nei vai aso I au manga luenga tatou whenua ai la stofi pe o toi le ola man malosi le swafa man malo Yesu ke viso tatou te whato whai le ne fiafi I le swafa Yesu amene ma mene. Ke uso alo fatu manguia po efu alo fatu. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is